Uttar Pradesh Azamgarh district chunga khopakhat Arihauli police station huam chung Sambupur khwa a Hari Yadav ati chung kwa khosave in fa papa ni Santosh Yadav le Vinod Yadav anneya au pazok Santosh Yadav chuan kumsani sompariat khan Uttar Pradesh police na zomin apos ma saber po Chandauli district huam chung om Chakia police station ani nge a hetianga police na zomno hian an chung kwa an limin an lom le a chutia na thote anei chhota ka chuan apa chuan nupui nei ve to mai se ati awangin anupui tur azon sakta a hunrei tak chung an zon saknoa in nei ni atan November ni somthum kumsang ni somni chu an rot fel thei ta hlawa amai ro chu chutianga anupui nei ni tur an rot fel nu lok chuan an ho tu telam atangin training tura kauna adong tlat mai chul thei chi nia an sha silo awangin achung te hne na chuan anupui nei ni atana an ro chu chuleri mai turin ashilta a she tak chungin in nei an chulri tho me chelam chung te po an sha tir le ta ani ti chuan thlanni chuang training a hun aman nu chuan cholmang turin an kholama hole a cholmang tura in a thlen tuk jinglam dariat vela chen te pahni Rahul le Surendra tinen an kho chen oma kalin an lenga ni nge muzat nuwa chen ho in mukhom an ni bok nen an lim le a chuti lai mek chuan Santosh phone ron ri in phone a man zo chuan Santosh chuan a chen te pahni hne na an omna a lo om tur le reilo te hnuwa ron le tura in soin a chen te chu akal santa a chen te pahni Rahul le Surendra chuan khoyama kal son lo chuan an omna nga ya Santosh chu an lo ngak tangar ngara amai ro chu darkar ni hnuwa po aron na le mai lo awangin angeina an shelo le a in lama ho tamaya ngain reifi an nga hnuwa anni po in an ho san tangi nge a Santosan an in a chwa sana tanga darkar li vel aliam hnuwa po an in lama amel hmu tur ala omlo achungte an mang ang tanin apa Hari Yadav phe chu amang ang zwal le a fa panau pangjog Vinod hne na a u Santosh chanchin ngai ven tur le zong tura tir chuak in Vinod chuan a u te chu a chen te pahni Rahul le Surendra tinen an kho chenoma an kal hoti tlang kama tangin alo sia a thosia chu bo zui ngal vatin a u chen te mutur chuan an chen lam ve ve chu apan ta ngal ani Vinodan a u Santosh chanchin a chen te awazo chuan anni pu in mak an lo ti in angaina an lo shelo hle a in lama a ho to emo an ti laya chin shiat ani te lo chu mak an ti tak sata Santosh chen te zinga pakhat Rahul zok chuan an pathuma an len chwa chuma Santosan phone call adon thole mundanga akal san tholo shilin chuta chen chu engma an shal bik lo thole in lama a ho to nia an rina wanga an lo nga an hmuna changa an ho san tak tho ashilta a an mang an na chizwal em to chu phone call tlanga biak tumin voi taman beya ma se switch off ati zel box e chu angaina an shilo hle mai chutia chin shiat lawa abo chu an shil a hain a omna om deunia an rina te kalin an zong zela ma se masona soitur an nei lo khwali a chebel an dapno poin an lamai theilawa chundar ni vel aron rik chuan karib khwa a no pang pakhat hian an bong le loi volte thla turin leilet lam an pana nidanga ati chen ang thobin phul chawna lama an ran de chuain akal pui zela leilet lai tak om vel akal lai chuan an kyang maya mi parwang thisenina lo che hu nong chu apahmuta thut mai chu vele khochung lama aran rwalte po ngai sakto lovin atlan ho ngal thwaya mundanga pokal lovin Hari Yadav ati chene in lampan chuan atlan tanal dala athil hmu dan song song ashilba ka arwang po an fapa Santosa ani ngei thu awashilta a Hari Yadav chuan afapa ani aring theilo nge ni naupang hne na chuan midang ruang ani sok lo moti in alo zot leta ma se naupang chuan Santosa ruang nge ani thu ashel non le nge a ruang mutu naupang hi Hari Yadav ati khosak na venga khosabe thau ani awangin athil hmu le shiata chiang ain tiviawa Santosa po hi mimal takpo in asha chiang vi hle ani ruang mutu naupang hi ming tarlan ani lau ti chuan Hari Yadav ali afapa naupang zok Vinod chu ruang omna lampana chuak ngalin anwa thlen chuan Santosa nge ani ti anwa finfiata a ari hwali police station shatir vatin reilau te hnuwa thana in charge SI Ramsankar Yadav kai shwaina in police engamusa te po an lo thleng ve ngala ruang omna lai chu tu matlo po theilawa siamngal ni in police lamten anti tur anti ngal cha chara abul vela changa alandanin
thlai te chu atluk deuh sel sul hlom awangin poi khoi tu te le Santosa te chu anin sol ve viau ni in a hriat theia tin hengba ka hian sheipui emo thilsiam taka che hlum ni nge in police lam te hian an ngai boka hengba ka hian silai munu ma mun hnia hmuni in police lam te chuan an police pui Santosa boral na chungchanga an thin arimin thil sol ti tu te chu zon chhuangi an tumro hle a Santosa hian anuna chan tumin a be ve viawa ma se atang zau ta lo ni in alang chu police lam te ngai dan po ni nge a rong omna atanga hnai te a pistol mo bom hmuni in Santosan an ina chwa sandon khan a mobile phone a king ti an share a ma se a mobile phone ero police lam te hian an hotel ta lo poi khoi tu ten mobile po an lak sak ni in an ngai boka ruang chu postmortem torin sarkar hospital lama thon ani a Santosa pa Hari Yadav poin a fapa boral na chungchanga thu boy a ziak lut ve ta bok ani thana in charge Chandra Bhan Yadav chuan Santosa phone call detail chu la chuaka report thelut vatorin cyber cell lam te chu a shatir ngala call detail atanga alandanin September ni somthum kumsa ni somni jinglama mi abyak chu a phone man hun ber ni in antarlang call detail lama alandanin hemitum hian Azamgar chitauna khwa a khosa Joyti Yadavinin anin bi ani te sha chho ani ta a Joyti chu thuzo fia tora police station lama kaungal ni in anne na tang nge in Santosa ne na anin ngai zon chin thu an she chhuak ta a Joyti chuan Santosan khopona lelet huit muna in mo pui tora asom thole chuta chuan akal ngei tho police chu ashila am ero chu athil soi pakhat ero chuan police lam te ngai to na ati boy tatlat mai abelpa Santosa chungte lam hian Santosa thina chungchanga in hnam hnoina nei anga soin anin hmun hunun ber tumpo in a chungten tha tuma an ve ruk reng tho asoya chu chuan police ngai to ana ati boy hle boka Santosa tha ani ti sha chuan ya changa darkar somruk aliam mek chuan police samte puin hu chuina konga mason na mu ve zelin Joyti po rampo na imo khopela zinreng reng an phalsak lawa akha tokin police station lama an kaude reng boka Joyti thu an Sofia na atanga alandanin thil thlendan chu hetiang hi alawni ta ani he thil thlenlai vel hian Joyti hi kumsomni pahnia upani in Azamgar a hiroli kho a an chung kwa in an kosachin puram kisora fati zinga au paber do toni in an chung ko izona ber po lo nei ani a zirna lama achakubak lo awangin pol som pani thlengkalin achol santamaya skula akallai hian an khwa zirna school o momal lo awangin khodanga kalin ni tin zirna ron an kai mai thin a thian thin khatinen chu tiang chuan ni tin hun mang thinin an school kaldona piang le an hona piangin sambu por khwa hi an paltlang fowa chutianga ni tin paltlang thin ta chu he khwa a khosa Santos Yadav chuan Joyti chu lo mu fu in mel tha alo te chen hle hi alo ni a an school kal hun le an ban om hun anga Joyti mu theina rem chang tor bera ngaya alo ngak mai thin Santos chuan Joyti chanchen chu sha chan tuma bezelin an chung ko chanchin zong zong po reilo te chungin a thian te puina in a shevek nge nge a nam khat an lo ni le zel te chuan ati phor tharin atan thil harsa omin a ring shan lo Santosa po Joyti ta na harsa na siam zongin a khosangai bik lawa pui angai na oma puin Joyti puin a bi chhan lem lo chutianga ni tina a school kal le holam lo ngak thin ta chu Joyti puin nga ya nein anin kom ngai chhota zela alaka ril swal a poshan lo ti shain hun rei taka changa Santosan Joyti bula soi atum chin a soi nga mai lo mangai na tho chu le khamangin Joyti zokhian Santosa chu a sha tir ta zok ani hun aliam zela anin ngai zon nuwa po ni aliam be tanol mai an chan chati chawin an shat pui emo an ti lain an shat lo lai kara veng chunga anin ngai zon thu athang ta che maya chutiang thu thang an sha chu Joyti chung te lam an lo thin jim hle mai an fanu chu thil om dan an zo la in anin engma lo je big box si lo chuta chen chu pon chhuak theila wen Joyti chu ina an khong ta chuta an fanu chunga an thin jim na an ti lan mai pya lama Santosa chung ti chunga po in sum lavin Santosa pa Hari Yadav na Joyti pa ram ki sora chuan an fa pa Santosan a fanu chu in thiar film santura shatir tole ala zui reng ani chuan atana apoi thei thu phone kal tlangin thinjim takin ashil ta hiala Hari Yadav fairoin soidora van hle mai
a fapa Santos atlai leng chu ko ho in thil om dan chiang taka soi turin alo zot ve ta a Santos apo in engma zet nei lavin joiti ne na an chanchin chu shilin apa chuan ti vak ngai na a shibik chuang lo thinrima ti vak chi nia a sha silo awangin ti dan kong dang dap jolin a sheta a Santos chu foin a mahuna chau ngai to na seng tur le tho chwa nei ngi tura chanla turin a fuida so sawa tho chwa anei vele adu tak no pui nei saktiamin Santos apo in apa fuin ang chuan ano panlai changa ni achak thin police ni turin a in bo sei chauta a thathem ngai na le atum ro na wangte po kan ti theyang kumsang ni som pariata Uttar Pradesh police na azom tangi ngi a chutia na a mu tharda ka chuan Santos apo alomin alim ve ngang anyang achung ti ai ma in abial no joiti chu a shel ma saber nge nge a joiti chung te lamin po chen tumin be viau chen ma se anin thla hle thei me ulawa in bia kan thul ngai chawng lo Santos san joiti har sana to chen po shet puin chuti chunga akal san lo chu ani puin eng har sana po tok don se phat san atum bik lawa joiti po in Santos aril ropot mang asiatin alomin alim le nge nge a chutiang ani chhotak zela chuan joiti chung te lam chuan an fanu chu an pot sang zo dona an shat lo ba ka Santosan sarkar na amuta ka wangin ngai to na tharpu in anin nei an rem ti sak tangi nge a an chung te ve ve hian hun kal to a an ru pat mangte theingel ve ve india min thutluk na an siam ta ani in nei an rem ti ve ve no chuan Santos chuan cholla in engkim thataka an ro man angin akal zela ma se inrem na an siam atanga ni tampo aliam ma chuan Santos chuan training tura kauna adong ta thut mai kalngi ngai ani awangin anu le pa bula ani nei na chu thuleri mai turin ashila kal lo theilo ani boxi awangin she tak chungin hariya da fate chung kwa chuan in nei an thul thu an vashil ta kha ni a me chelam beng apathlen mi chuan an lo thinjim hle maya an fanu an farnu chu nei le dulawa ngain an tuar thiam theilo midang mitmu a tlom thlaka an ngai awang le mi padang laka an fanu chu ati tlom viawa an shat awangin an fanu hnol tu chuan midang po anei tur ani bik lau ti ngai to na an pu ani ber ami palam chung tilamin thil omzia le ni dan an shila in an ring thei to bok si lawa an ni ngaya chuan in nei in thul san hi me chelam tan mol phona top ani ve awangin hetia ngai dan an nei hi awm lo viau shan lo joiti unaw pa service chuan midang hena changin Santos chu function pakhata December ni somni pakwa kumsang ni somnia khodang akal don ti asha akal po akal tangeya mase atum angin service chu achekman lo December ni somthum kumsang ni somni arun her swak le a Santos chu training a kalle mai tur ani to awangin a chantinin indi limna hun mangin an kho chenoma kaltumin an swaka kalkonga an kallai chuan phone ron ri in an en nak chuan abial no joiti ani de sha in anin nei an thori mai kha ni a arilwa ero ama ang thobin joiti chu alatla reng joiti chuan Santos chu chitawna khwa a in hmu pui tura ron somin chulai in hmuna tura an ti na hmuna chuan apa ram kisora le a unaw pa service abaka an khotlang wal pathum te po ro manlok angin an lo om sa diam to a Santos chuan a thian te chu lo nga kori tur le mai tur anga in soin joiti ko na lama chuan akalta a in hmuna tur hmun awathlen chuan joiti nen chuan ti in Santos apo hlim hle a chutia an ti lai chu an ro manlok ang zelin remchang laknan an mangta an hnung lama tang chuan service le a thian te pathum chuan Santos chu an boda thut maya chu vele joiti chu anin lampanin atlan ho ngal thung Santos an be atok ti ain sha rolin theitop choin tal chhatu mina beya ma se tlan chok theizia jang ani talaw joiti pa ram ki sor nge chuan a shei puiken chuan adara le alu a chek ta hnik maya tal tur om to law chu vele servicean a pistol pai chu phorin voi ni lai kap zuin aboral tangi nge a police ten joiti chu twal tha thu boy sam sakngalin midang te ro an tlan bo man awangin man an ni lok lawa amai ro chu joiti police kota a oma tanga ni som panga hnuwa heng poi khoi tu te po hi man an ni ve ta bok ani